Desa di zaman sengah-sengah. Kalau toto nih, panu di pungut tuh. Mendi joko kota. Siapa aja mah? Hei Kando, buat gua apa tuh? Wah, aja tuh mandi kata selesai lang. Telo aja ka mandi. Joka joka siapa aja mangko kota? Jangan nama seng-sang. Wih. Jamang aga lo musapa ku kota Ih, cuma gelo. Paco nama seng-sang. Yo ka mai mandi. Tu dah ko cedeku. Mandi, jamang aga lo mu jama ko kota. Jamang ngirong sulit gajin Kando. Mandi, raji tu di runtu jamang ko kota. Apalagi ko rane ko. Magame kurang nih Kak Kando. Di na pada makun kaye, magati runtu jamang, maka de bawang 50. Runtu si duit. Maka tahu na ya. 50. Loko menjadi bencong mandi. Ih, gemes deh. Bencong lagi ya liwat tojona. Ih, lucu deh. Nah karena ini pergaulan bebas nana ya. Oh iya, nggak enak sekali ya kalau nggak ada pacar. Iya nih, nggak enak sekali. Nggak ada yang SMS. Lagi apa sayang? Udah makan kah sayang? Udah mandi kah sayang? Semoga besok Allah turunkan cowok ganteng dan baik hati. Amin. Aulia, coba fotokan aku. Sisi dek. Siapa tadi itu Aulia? Gantengnya. Anaknya orang. Iya tahu anaknya orang, tapi dari mana itu? Dari belakang mau ke depan. Aduh, kamu tuh nggak nyambung sekali. Capek ngomong sama kamu ya belum. Dek. Siapa tadi cewek di sana? Cantiknya, bikin hati meleleh. Kamu nanya, itu cewek siapa? Cewek Kando. Menang ke cewekku. Nah ada yang ku tembak nah ikut cewekku. Ih, so sweet. Astagfirullahaladzim. Pantas sama peletan jo pimping. Mapa kro pale kedo-kedo na kalolona. Innalillah. Yang, jalan yuk. Ayo bet. Macam tongan itu pele linoy. Pangkana pele pisang makan pisang. Mo lolokin do logo si bapo na. Liwa apo gin kinamana. Maka cuma teman ng ngapo. Pero lolokin do logo. Wata to mas mo. O kalau ka masang-masang mo desa be. Logo ka jo kumasang-sango. Logo ka jo kupantay eh. O kalau ka masang-masang mo desa me. Paisuro jama pirala datang jo pimping. Indo logo, liwatan beres aja mana sengoy. Panahaya liwa loto mana lalik. Kesana malo to bonde some. Kumi kami diku.
Mesin putumbeli na sango-sango mako ko indologo. Makani apa aja ka masango-sango. Matu jok ke dini palo taruh bosi. Biar kan mai. Layola na mana sama. Ni tatu. Manang katrolo ko masango-sango liwaga yana. Nasa kapatan niya limpong. Lolo ke nenek tanya sama. Ayo kita tadi nang bertabang kita. Di karung nenek. Kena sarde. Mana ke kantong muti nek, maka kaden re karung muti, nagali tu song-songoy. Papa aku na sarde. Wasang sangat-sangat kumarako cendek manibawa jadi kantong nguti. Ah, coba gua pakai nek, lo kaya mede. Pero lo kena sarde. Lo kaya mede nek, dulu masang sangu. Tak ada kena sarde. Udah di nek, opat di, itu mede nih. Kena sarde. Bener kan kita mau bertabang ini sarde. Legano taruh kamu gini. Ah, kenapa kau kerap? Pakai tembus taruh nek. Kenapa nek? Kepal tulumi ko, Beb. 2 tomat ni nek ko sampo. Dimap di ko, Beb. Dia dui ko siya melihat sampo. Woi, kemana nek? Beb, jolo ko lagi. Oh, padi nek. Beb, itu nih, lagi. Bukan aku Tony ka rin kau urani pa urani na mega makunray. Kalau tak balik na sarde. Sa dolong tabala lindo ne, pade puro mabene. Masih sama sana anak ya. Oke, Padi pa kalau kita lapor ke desa. Ah, padi pa. Putus bani. Padron tu kita rendo logo makitutu. Nakan itu kasus. Sa manpa kampung ya. Bisa makan pisang. Misiri gitu. Duelo putus ya. Beb, jangan materi. Kopi luar negeri kenapa kiboting? Yes. Assalamualaikum Pak Desa. Halo Pak Desa. Assalamualaikum. Saya dengar apa Pak Desa Mas Ardi? Kita Riolo ne macam baru. Tongkas di meter ye. Doni ini sedih puro wilo mana nih bendre mana sih? Itu mau gagah.
Wih, Puang. Wih, ini kata sele-sele to, kasa din dolo go. Wih, siya ba kasa din muno. Wih, Puang. Agamala kasi, lupa desa. Natanya ka hantu. Pastela kami testela tayo dolo go. Pamakacamata kita tah masong ko pantai. Teki boleh. Kamu nanya, saya dari mana? Boleh kak masang-masango? Minta tuh. Udah mencet tuh sedikit deh otain dolo go. Mana kedita nih mak dah? Kamu nanya, saya dari mana? Kung keperlu tak? Tapi nih, aja megala ada leko-leko na, leko kiri, leko kanan, leko kiri, leko kanan. Mau di bahasa di nguluk taruh. Lu Tindro, dan Pak Desa, Arden Rigitai. Nih kamu tindro. Pak Dita mau kira-kira. Pak desa, kalau pedaki pentilade, liwat pentingi. Hah? Bagaimana apa tinen dolo go? Mai kunya cukup sudah turang. Hei, pantas sama pala kampung Pak desa. Lamon di si balaganda urun, tumakitutuk ko ano batak kalukui. Ulit ka na sa latuan din karone. Wah, mana kalau kada salah, nerita ba makita utu. Ya kupura ni sila urang. Wah, kamu naman na talong hututu iko, amak ko no. Hah? Dia mau tapain dolo go. Kumondi si bagandong, makitutuk iwan na batla kalukwe. Masa bisa makanguti. Dia mau tapain dolo go. Bapak desa, ya langsung minta si bapoku. Dia na cocar mondi si bagandong mapukar. Pantas saliwala ada ni falla tanjo pimpin. Ang kana falla bisa makanguti. Apa dah hadita dia nagagama kunray? Awe gando. Ay, tong itu deh. Mapit tong dolo sa Pak Des. Jangan panik, Beb. Kato ni taan ro ganda si bamon di si gandeng dolo go. Nah, bosan Pak desa. Minta kita deh. Apa dah to ngene hadita dia gagama kunray kunya kampung deh. Gandong, Mondi, majolo bedako. Minta ni sa Pak desa, kada-kada na laganda sa balamondi. Bisa makangoti. Listen ni pula dolo go. Matu ki joko belana Mondi si babelana gandong. Dia na coco na nama pakar. Aga pidita dyan nasuruh ni Liso Pak Desa. Ako na halenda ang taniso. Putri, itu rumah aku sudah dekat singgah ya. Lain kali aja Aulia, aku belum cuci piring, nanti aku dicariin mamaku. Cuci piring kan masih bisa besok. Kamu kayak nggak tahu aja mama aku. Nih. Gak boleh kayak gitu, nanti kamu jadi anak durhaka. Astagfirullah, aku hilaf. Ya udah, ayo pulang. Ya. Apa sih Mondi sama Gandong lari-lari nggak jelas banget. Jangan-jangan ada hantu di depan. Jangan ngomong hantu, aku takut. Kok takut sama hantu? Hantu kan serem. Yang serem itu tadi yang lari. Nggak boleh begitu, itu kan temannya hantu. Astagfirullah, kita keceplosan. Jalan ya.
Ya, lo kalau ke imunisasi anakmu, jangan nasu ko, rumah nasu habis sepenek ko, urku habis sepenek, asal ko mbak megatin anakmu kurodo, ya rohi panapa kali isu. Yang di sini mah nasu, di sini mah bisa benek. Oh kalau kamu boleh sang-sang, apalagi nama sesak, di belo, itu kan sepatai. Ama saya ada melo, dia boleh ke bonus mati. Iya boleh bos, kasih aku bonusnya. Diketelu yang. Ini lo ya saya bilang aja itu jadi 2 telu patah ayangnya. Ke itu agak yang. Ini tipe yang makin bakal sedih. Lo bener ya? Berangkana jolo yang. Iya, takut jokernya saja nopo. Sayang karena he, kok ini kalau ngomong remati itu susu. Aja materina, mati itu susu. Pesa bisa diikuna, lapal osu ke susu, lapal lawangan. Liwan sa didat ka ako ne. Muli di urati walang mati. Hindi ka sure ko. Napikira mga pulo sang lari no madde. No ka na may. Ayo ka na. Ne, ang katarutan tapatam. Galole paki makutana way. Ako na may. Huwag ko tanangan. Ako. Magkaway na. Mapata, beraka kasi mo cede itu. Lo ka kasi melang cede po. Kung madagkalada ni. Ne, merakol ada ni sa tiga roku. Wah, sa berak mo kerja jolo. Sabar aking dologo, dewati way. Sabar ako nak sardi. Dahil natiwe tante pato mo. O ne, manang katabungan na ang tantapati. Boleh tegikin dologo. Kalau malas ang asango ko pata. Nasuro kati karong nga po ako, nakantong muti, jadi macena po ako, jadi dena jajo ala sango-sango ako. Magime mo indologo, kantong nga di tina sango-sango ay karu pa na jaji. Papa ako pata, wasang sango-sango ko marako, cede manibawang. Gato, pasango-sango. Ne, cili-cili siga na ang tantapati lembe. Kata, lo kasa cili-cili anak mo. Cili indologo. Leleto, anak sardi nga bantu tabong. Iya, nilele to nga mabentuk tabong. Ba't tumadeki ni malapuan mo ni? Gasi dabi chika indologo, anakku si digosi. Deh pata, tanya nak mo gosi, ya ano kon rendra kada salah he. Dinumpadangin ang tapati na yung tumadingi. Mato. Yok ko ni palena. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakit, sakit, sakit. Neruntuk ka Indologo. Wah, Kristano Gandong. Pak Desa, mati ka tuh. Hei Gandong, aku malah masa buku tujuh mesu. Hei Gandong, aku malah lari dan nih. Anu, Pak Desa, lo kayak jambang, makanan lari kak. Maaf lu 4 cetel lari mundi. Anu Pak Desa, mondi lo to jambang. Hei Gandong, aja nama agak. Masih ada wis sama negeri kedong. Purna beda pedangin dulu go.
Demet to nagawa sama akun ray, misa cewek. Nah, iko nalo si cewek-cewek si balamondi. Gandong. Istighfar kombe. Diwani falalino Lompot tambe falana. Astagfirullah. Dengkeus cewek mondi Pak Desa. Masa pisang makan uti berteman kak bawang. Gandong. Ajanan megalada lah samu. Pawis semanen nih. Purka dendrek dangin dologo. Iku gandong. Pusi kasa dimbe mita ko. Liwan be falalino Jokas ko kedo salam be. Nulis salah paki tai indok logo Pak Desa. Pak indok logo macuane nuletan Yanita. Ayam teper indok logo Pak Desa. Teper ya indok logo gandong. Pada nak kena bele-bele kak. Dia na padi ko melewala danang bele-bele. Biasa loko tuh masa mandre deh. Sekali na loko hafale jambang. Jadi mako ke gandong deh teper ko. Tonga kaya Pak Desa, dewa bele. Aku ke gandongnya. Dia teper ko. Jadi saya mau digandong. Macamnya kalian rukun terus apa di gauler untuk. Iku baru untuk konya deh. Nulejok kan di luar negeri Pak Desa. Tuh gere lo natajak kak luar negeri. Iku gandong. Kungku pedako. Megalada to ceritamu. Makanya lah cedek meleku bonus. Ampun Pak Desa, sakit Pak Desa, ampun. Lompo pena apa kerodo? Bisa makan uti. Dena, ampun, sakit. Sakitnya tuh di sini di dalam hati.